Yes, karibu sana muno mwiroreri wa Gikuyu Flavor Media ngonyite ogeni na muthenya wa umuthi ni muthenya wa magegania muthenya wa gikeno muno makiria kuria njerete muthenya wa umuthi otogora gikiona thutha wakwa hakiri na irio nyingi muno ni tondu muthenya wa umuthi ni muthenya wa ndia na mahoya tugane ndia na mahoya ndikwenda kwaria muno njuge njitagwo Nyarari ya Murang'a no muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwanya muno hari arumiriri a kanitha uikaine ta 7th day tukwiro ni mutungatirio kiri haha ni tondu muthenya wa umuthi niguo maragikorwo magikungwira mweri kana mwaka mweru kuringana na kalenda yao rio korwa gitutariria. Karibu sana mutungatiri wambie tutaririe maritwa maku. Asante sana. Hamaritwa njitagwo Kamau kama Elda Kamau Irungu ndungataga itura riri turi ria Marurui ndithi wa mutungatiri kana Bishop Ezekiah Kuria Karanja na tutungataga na kanitha witagwo Church of God 7th Day kana Kogmas we guku bururi-ini kundu kuingi gutawanyikite Nairobi, Mombasa, Gitare ona bururi wa Uganda ni turi kuo, Tanzania na tawathie Israeli ni ithuothe twi kuu na kundu kuingi. Muthenya wa muthenya muthenya wa gikeno muno na muthenya wa bata tondu ni muthenya wa mbere wa mwaka wa mweri wa mbere wa Biblia. Gweciria tukiaria uguo andu angi no marigwo ni atia turauga na ni ndegwa tandatukanirwo hanini waiga ni mwaka mweru umuthi ni mwaka mweru muthenya wa mbere wa mweri wa mbere wa mwaka uyu mwaka mweru niguo ndauga andu aingi no matukanirwo na andu aingi no marigwo kiria turaria uhoro wakio no we mwenyewe tondu wi muthomi wa maandiko ungithi withomera ibuku ria Exodus kana Thama 12 mwari ucio wa mbere ni ukuona atiriri mweri uyu ari witagwo mweri wa Nisan kana Abib niguo Ngai amerire maria baragiriria mwaka naguo mahinda maria ma mbere tiguo ambagiriria no kuma ibuku ria Thama 12 mwari ucio wa mbere ni ukuona hau niguo wambiriirie na tondu ira ni wa andu eri kana atatu ungithie ningi uthome ibuku ria Deuteronomy kana gucokerithia maathani 16 mwari ucio wa mbere igukwira atiri mweri wa Abib umenyagirire niguo maandiko maandike ungithoma ibuku ria Gikuri gukwira uguo mweri wa Abib umenyagirire ni mweri wa kana Abib ni mweri wa mbere ti mweri wa kana. Mweri wa kana ino ni kalenda ingi yarehirwo ni mubango wa thi ati twi mweri wa kana umwe ka turerekera mweri wa kana no mweri wa Biblia kiria kikorwo ki Biblia-ini twi mweri wa mbere uria witagwo Abib muthenya wa mbere mweri imwe Abib 1 niguo muthenya wa umuthi no ngicuthiriria guku ni urona kwina andu aingi ni urona kwina irio andu me guku kwina mabaru naki tondu ni gucerekera turacerekera na ithu tucerekagira muthenya witu na njira ngurani titori andu angi mamenyerete andu aria angi maugaga ati muthenya wambagiririo tuko gatagati thaa thita ithue muthenya witu na noguo Biblia yugite ungithomera we mwenyewe thiini wa Genesis 1 mwari ucio wa gatano yugaga atiriri niguo gukigia muthenya gukigia hwaini gukigia kiroko muthenya umwe kuringana na Ngai na mubango wa thi na mutarata wa iguru muthenya wambagiriria riua ria cokana haria rikumite muthenya ungi niguo wambagiriria naguo ria uma ho gathira riu muthenya uyu wa gucerekera muthenya uyu turawambiriirie hwai haria ndumera ingiriire niho turaingiriire mwaka mweru nginya turakorwo tuko ucio wothe mwaka mweru na muthenya uyu nginya hwai-ini riria ndumera ingira tugukorwo tukirikia muthenya ucio muthenya wa mweri imwe Abib na umuthi ni tariki 30 so kuringana na Abib umuthi ni tariki 1 kana kuringana na Abib kana gitariki ya Biblia kana kalenda ya Bible twi muthenya wa mbere wa mweri wa mbere wa Biblia uria witagwo Abib we mweri Abib ni Kiyahudi reke ndariria ni Kiyahudi kuga guchipuka kana kuruguka kana gukura na ungicuthiriria hari mubango wa thi riu tweherie kiria ndiraria thaa ici niguo mimea mingi iria ihanditwo niguo andu maranjia kuhanda na irio ingi ni hindi irakunuka koguo Abib ni kuga gukunuka kana kwanjia gukura wow mwirori ndirakimenya kana ni uragikorwo ugithikiriko sawa ni uragikorwo ugithikiriria kana ni uragikorwo ukinyita uria mutungatiri aragikorwo agigitwira na muthenya umuthi turona ni muhaririirie ndia nene muno korwo muhuri wakwa wa mbica no ukirorie na guku thutha ni ukuona kukiri na irio nyingi muno makiria irio kwena irio mithemba mingi mithemba yothe na ona andu a kanitha ni makinyite guku na njira nene hihi mutungatiri ni tuonaga
taru nie andu aria tuthiaga kanitha muthenya wa kiumia tukoraga ithuĩ twathie gucerehekera kindu kiuikaine ta mwaka mweru tuthiaga gucerehekea utuko tukarugia thaa icio thaa thita na rucini gwakia tugakorwo tukigaithania mwaka mweru nawe wakorwo watutariria murambiriirie hwai wa ira hihi hau naho harathia atia hwai wa ira does it mean murari na kesha kana kurathiria atia undu uria hari ota uria ona inyu mwikaga ringi andu aingi ni mathiaga kanitha-ini gucokia ngatho na gwikenera mwaka mweru ona ithu ni turai na igongona mahinda ma hwai haria turahurukite na no kuo kuria kungi guothe kanitha wa Ngai uri Church of God 70 Day Cogmas mahinda mau turageire na rucio wa kuingira mweri uyu ni turageire na igongona ria gucokia ngatho kuhinga mwaka uria urathirire na gwitia kirathimo kia mwaka uyu mweru na andu maragikenanira na kurakorwo na maundu maingi na ni kuri maundu twikaga riu maundu ma tumekaga symbolically tondu wahota kunjuria tuthomaga ha na ringi no njage handu ingi guthomera no gwitu maundu twikaga tondu ithu uhoro uyu witu turutite kuri Ayahudi na Ayahudi ni ro turutaga uhoro uyu witu naguo na gwika undu mekaga na ithu no twikaga gwiciria ni wacuthiriria wona guku kwina uhoro wa andu maroya apple igekirwo acari-ini na mundu akaria kau ni kaundu symbolic gakuga atiriri turahoya mwaka uyu ukorwo ri mwaka sweet kana mwaka mwega wa kirathimo na maundu mega riu ida maria turaria apple to ria apple iragwo atiri an apple a day keeps the doctor away tugie na health njega tugie na maica mega tugie na kirathimo na mwaka witu ukorwo ri sweet na nikio turoya apple tukamikira acari-ini na hindi ingi ni kuoyagwo karoti igekirwo acari-ini mundu akaria ita igongona ria kuonania atiri turahoya Ngai atuhe mwaka mwega mwaka sweet wow na hena maundu mangi apart from gukorwo mukiria apple na kindu kiuikaine ta acari he maundu mangi ndona magithie na mbere guku thiini wa kanitha hakiri na kindu kiuikaine ta irio iria mugukorwo mukiria ni ndona oho ni mwakorwo mugitinia keki ni ndaigua mukiuga ndie kana ni kimera kihetuku ndirahoyagira ng'ania na hena iheo mugukorwo mukiheana hau ni kukorwo mukoragwo mwiranite ati ni nguhoera mundu fulani na ngoka kumuhengera kiheo fulani kana guthiaga atia hau dinanyita uhoro ucio uri uhana ni atiriri ni kuri kindu gitagwo karugamo ka mweri ni kuga atiriri mahinda maria mweri uyu wauma no cio ngi waingira we gwiciria no ngwire umuthenya wa umuthi hwai-ini guthii uguo ungirora iguru ni kuona ni hindi mweri uroimira mweri uria urutaga utheri utuku ukuko gutari na nduma ni uri ona niguo mweri uroimira tondu uhoro unyitanaga na Biblia mahinda maria turari uhoro akarugamo ka mweri ri ni muthenya wa mbere wa mweri riu ni tukana nkuvango ta kanitha uyu witu mahinda maria twoka tuka exchange tumaratathi twa mahoya riu nie ngahoera mundu ucio ungi nake mundu ucio ungi akahoera na ni tugaga tondu ni rakoretwo kuite murigo wa mundu uria mweri mugimari muthenya uria wa kurikia ri ungiota guka na kaheo umuhe oro ucio ni mwega nikio wona tuki exchange twaheana iheo cia mweri ucio rathirire na twoya turatathi tungi twa mweri uroka na ha mbere o mundu akorwo na mundu arahoera undu ucio ungi ni wa kindu kiu wona keki tutire igongona riothe ria keki tumioyaga ta irio no tumioyaga ita kaundu ga kunyitithania andu tondu ni kanitha wa marurui mahinda maria twarengania keki iyo ri tukahana ta twaria kindu kina common ithuothe turi common koguo is a form of a symbol of unity kana urumwe mahinda maya marokara guthie na mbere wow na ni ndakena ni nginya uria muragikorwo mugitabania magongona thiini wa kanitha wanyu kana kigongona-ini kianyu na ni undu itari ndakorwo ngihota gukorwo ngitaukwo ni uria gukoragwo na andu aya a 7th day aria magithomaga kanitha riu inyue muthomaga kanitha muthenya wa Saturday ni kuri na ithu aria tuthiaga muthenya wa Sunday ni kuri na ithiramu na aria makorwo magithi muthenya wa Friday dini icio ciothe ndikuga ni dini kana niki no ndire ndataukwo wega uhoro wigi 7th day na ngwiciria ni ndigwetha unigetha ukorwo ukindariria wega na no nyende na ndagika imwe tana igiri undaririe kuringana na maandiko tubatie gukorwo tugithie kanitha muthenya uriku kiria ngwenda kuga ni atiriri uhoro uyu witu wa ukorwo tukihuruka muthenya wa mugwanja ri ti uhoro witu we mwenyewe ungithomera thiini wa Biblia yaku uthie thiini wa kiambiriria niyo imwe mwari ucio wa 31 na kiambiriria igiri mwari ucio wa mbere ni ukuigua mahinda maria Ngai akorirwo arikitie kumba thi ni agire na oro ucio wa kuhuruka
muthenya wa mugwanja na Biblia ni yugaga wega ibuku ria kiambiriria ati arikia kuruta wira wothe ahurukire muthenya wa mugwanja ndahurukire wa gatandatu ndahurukire wa kanana ndahurukire wa 10 ahurukire muthenya wa mugwanja riu ni riandiko rimwe rionanagia uhoro ucio thiini wa maathani maria maheirwo Musa thiini wa Exodus kana Thama 20 mweri ucio wa kanana yugaga atiriri ririkanaga muthenya wa thabatũ uamurage rutaga wira mithenya 6 ugeka maundu maku mothe no muthenya wa mugwanja ni thabatũ ya ithe witu Ngai waku muthenya ucio nikio tuhuruka na tondu ringi no uge uhoro ucio wari wa Musa na ni maundu mathirire tungiuka uhoro wa mwathani ni tugukora atiriri ona mwathani uria twaragia uhoro wake Jesu uria mumwitaga na ithu tumwitaga Yashua ni ahurukire muthenya wa thabatũ thiini wa Luka niyo 4 kwambĩrĩria mweri ucio 16 nginya 20 irauga atiriri nake agithie kigongona-ini muthenya ucio wa thabatũ no ta uria amenyerete gwika muthenya wa thabatũ akiarahuka niguo ahunjie koguo mwathani uria tuga tufuataga nyayo zake ri onake ni ahurukire wahota gukiuga ningi atiriri mwathani akua ri maundu maria ni mathirire tuke kuri andu metagwo atumwo ungithoma thiini wa atumwo 13 na atumwo 17 ni ukuona mundu ugwitwo Paulo ni kundu athire kuhuruka thabatũ na kundu kungi athire agikorwo akihuruka thabatũ na kiu nikio gituma tuko tukihuruka muthenya uyu ungithie thiini wa riu ndirari uhoro wa Biblia wethe dictionary iria cia tene Oxford Dictionary the original TC republished ici cithondeketwo fashion ici njeru uthie urore kiugo Sabbath ni ugukora atiriri yugaga a day of rest to Jews is Saturday to the others is Sunday kuonania atiriri angikorwo ithuĩ turabatara kwiruta uhoro kuma kuri Ayahudi thabatũ yao ri ni ya muthenya wa mugwanja uria maandiko magite no cio akwaria hari kaundu kangi ngukwira maida maria twathomaga ni kuri ibuku rietagwo English 8 na thiini wa English 8 he nduika ni page that tukane cigana yaragia days of the week yaragia atiriri Monday yagia Sunday ikauga Sunday Monday Tuesday mpaka muthenya wa mugwanja uga the 7th day is Saturday riu cio ni maundu mamwe maria mangikuonithia atiriri ati muthenya wa mugwanja ni uriku na kiria gituma tuhuruke muthenya ucio undu ucio ngihe handu hangi gukucokia we mwenyewe no uthii gwika research yaku thii wethe Bible ya Good News Bible uthome thiini wa Mathayo 28 wone uhoro wa gukua kwa mwathani ni ugukora atiriri and it was Friday and the Sabbath was about to start yonanagia haria mwathani akwirire kwari Friday na thabatũ ni kwenda endaga gwika atia ugacoka ugathie haria ariukire ukaigwa after the Sabbath as the Sunday morning was dawning koguo thutha wa thabatũ as the Sunday morning koguo thabatũ yathira ri muthenya wa mbere wa kiumia ri ariguo Sunday ri thabatũ ni yathirite muthenya wa mbere wa kiumia maundu magithie na mbere koguo tukona atiriri muthenya utuhurukaga Biblia-ini wiho mabuku-ini wiho na noguo turutetwo ni Ayahudi nikio tuhuruka muthenya wa mugwanja wow thank you so much mutungatiri ni ndakena muno no ni ngwenda gukorwo ngigwetha ni ngugwetha nigetha ukorwo ukindaririe uhoro wigie muthenya ucio wa Sabbath nigetha ndaukwo wega tondu kwaria mani ndi data ukwo wega na ni fatara gukorwo ngiuta ukwo na njira nene riu ni ndiri undu ngiguga mwiroreri ngwenda ngorwo ngiendithiria ndimete ya Ayahudi Church of God Kogmas ya Sabbath 7th day a happy new year na mutungatiri tukirikia ndio ni ndumiriri kugienda gutiga ashirika aku nayo kiria gwenda kuga ni kuri Ayahudi othe amesia othe athi othe mari guku bururi-ini mari Uganda mari Nigeria mari Ghana mari Malawi mari USA mari Canada mari Israeli ona China na kuguothe ndamendithiria muthenya mwega wa new year na mwaka wina kirathimo na toria tugeithanagia ngeithi tugaga atiriri may your name be sealed for a good and sweet year for all the Jews I wish them a good a blessed a sweet and a lovely year Thank you so much and have a lovely new year. Niĩ njĩtagwo Nyarari ya Mũrang'a na mũthenya wa ũmũthĩ tuma kũndũ kũĩkaine ta Marũrũi kanitha-inĩ wa God watirane Church of God 7th day Kogmas Church of God 7th day Kogmas kuria magukoragwo magikũngũĩra mwaka mwerũ kũringana na kĩrĩkanĩro niguo kũringana na kĩrĩkanĩro na mũndũ ũngĩenda gũtũmenya makĩria athiĩ ethe thĩinĩ wa Facebook Kogmas ethe Twitter Kogmas ethe kũndũ guothe mitandao-inĩ ethe Kogmas ni egũtũmenya na nĩ kũmenya maũndũ maingĩ na kũngĩkorwo mũndũ no ende kũria niĩ njĩtagwo Elder Kamau Irũngũ
ngoragwo area ino ya Marurui. Namba ciakwa cia thimu ni 0727 06 2395. Ni ari mutungatiri uria tutungataga General Overseer Bishop Hezekia Karanja. Namba ciake ni 0722 612 455. Ungienda kumuhurira no umuhurire ukonfirm makiria ma ciugo icio ndauga na umenye makiria uhoro wa kanitha. Ngai amurathime na amwike maundu mega na ni nguhoya andu othe muthenya umwe magakurana ati muthenya wa umuthi niguo muthenya wa mbere wa mwaka na niguo mweri uria mwaka wambagiriria kuringana na mubango wa Ngai. Shalom. Shalom, shalom. Asante sana, ni njitagwo Nyarari ya Murang'a, ni ngatho.
Haleluya. Kwa hivyo tuko na kila jambo ama kila sababu ya kumtukuza na kumuhimidi na kumuinua Bwana. Shalom, shalom. Kwa hivyo kwa wakati huu, bila kupoteza wakati, sababu na muda au kwa upande wetu tumekuwa na hitilafu kidogo za matayarisho, lakini yote tunashukuru Bwana. Si ndio? Si ndio? Kwa hivyo nataka sote tuweze kusimama, tuwe na kama nyimbo 2 ama 3 za maombi, alafu kisha tutafungua kwa njia ya maombi, sababu maandiko inasema kabla ya jambo lolote tuweze kuwa na maombi ili kwamba tuweze kupata ruhusa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nataka tuamke, tuwe na nyimbo kama 2 ama 3 za maombi, kisha tutaendelea kutoka pale. Kwa wale mema amenitendea, kwanza amenipa uhai na fursa ya kusimama mbele zenu. Amenilinda hiyo mwaka yote, sijapatana na mabaya yote. Nimeona mkono wake akinilinda na akiniongoza. Nikishukuru, nitashukuru pamoja nami. Shukrani za kwanza ninashukuru kwa sababu kuna mtu nilikuwa naombea, na hiyo jambo si yali ni approach niliichukua kama mimi binafsi, na nikasema nitachukua hiyo ikiwa jukumu yangu na nitamuombea, na nimeona Elohim ameweza kuitimiza, lakini haijakamilika kabisa, lakini nashukuru Elohim kwa hiyo progress. Kutoka mahali nilianza kuomba sijakufa moyo, but niliendelea kuomba na at least kuna chances, na Elohim najua hapo pengine pamebaki atamtimizia. Nikishukuru, mtashukuru pamoja nami. Pia nashukuru kwa sababu kuna mambo kadhaa hiyo mwaka ingine nilikuwa risk, na nikaendelea kuomba, kwa sababu kitu ukiona hujajibiwa unaendelea ukiambia Hashem tu akukumbuke, na ninashukuru mimi kwa sababu hiyo kitu nilikuwa nimeombea for long, na Hashem ameweza kuitimiza, na nasikia ikiwa shukrani mingi mbele zangu na mbele zake. Mkishukuru, mtashukuru pamoja nami. Elohim awabariki na mkuwe na mwaka mpya wenye baraka. Amen. Shalom. Baba atukuzwe. Amen. Hata nami na mpango wa Baba ambao siwezi nikaelezea, kwa kuwa kama niko hai ni kumaanisha kwamba kunalo jambo bado analikusudia nikaweza Elohim, kwa maana Elohim amenilinda mwaka mzima. Kuna mambo mengi nimekuwa nikiomba, Elohim amenitimizia katika hiyo mwaka. Tena hii wiki nimekuwa na uchungu sana ya mwili. Sana. But jana sikuweza kwenda kanisani. But nikamwambia Elohim, nisivuke mwaka na hii uchungu, na nikijipata nyumbani mwako nitashukuru jina lako. Umeshukuru pamoja nami. Tena kuna jambo lingine nilikuwa naombea. Kuna mama mwingine, ni mtu tu hatukuwa tumejuana sana, akakuwa akiniambia mimi mtoto wangu ako na shida, na sikuwa anajua ananiambia kwa nini. Mtoto wangu ako na shida na tunaenda picha kesho. Nikamuuliza picha ya nini? Mtoto wangu amekuwa na shida ya tumbo, anaendanga choo after 2 weeks. Na hiyo after 2 weeks, hizo wiki zote anakuwa na shida, hata mwezi mnalala mmekesha, na hata kwenda choo ni kuwekwa dawa ndio aende. Amekuwa akipigwa picha za bei kali. Nikamuuliza shida ni nini? Eti intestines zake ni mrefu sana, kabla zitoke huko choo ikuje itoke ina take time. Nikajiuliza, Elohim, si huyu mtoto niwe uliumba? Ulijua atakuwa anaenda choo? Hii jambo huyu mtoto asifanye operation itizikatwe eti ndio aende choo wakati unaofaa. Nikasikia hiyo jambo limekuwa ngumu kwangu, na mtoto wa 3 years. Nikakuwa nikiombea hiyo jambo, hata nikaombea na nikasahau. Ndio alikuja akaniambia, unajua mtoto wangu kila siku anaenda choo. Amen. Huyo mtoto alikuwa anapewa food, kila kitu inahitajika, lakini hakuwa anaenda choo. Lakini kwa sasa hata wanashtukianga mtoto ashaenda choo. Nilisikia hiyo jambo imekuwa kubwa kwangu, na nikasema nitashukuru mbele zenu, na Elohim asifiwe. Kwa hivyo nikajua hakuna jambo ndogo kwa Elohim. Baba wabariki. Amen. Makofi mazuri kwa Bwana wetu, sababu yeye huwa anatutendea yale. Bwana atukuzwe sana. Nawaambianga kila wakati ya kwamba si rahisi ama si kawaida. Si umesikia mtu anakaa 2 weeks kama hajaenda choo?
lakini sisi ni kawaida, yani hiyo ni kawaida yako. Wewe unajua nikikula nikimaliza maybe asubuhi ama jioni ama mchana nitaenda choo. Bwana atukuzwe sana. Nawaambia kuna mtu aliniambia na nikashtuka sana, sikuwahi jua ati ya kwamba amekaa miaka 3 hajaiona mkojo yake. Bwana atukuzwe sana. Lakini sisi tunaona ni kawaida tu. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo kila siku, kila kuchao tuko na sababu ya kumtukuza Bwana. Haleluya. Bwana atukuzwe sana. Kwa hivyo ndugu zangu, nataka sote tuweze kuamka ili kwamba hizi shukrani zote tuweze kuziunganisha pamoja katika sifa. Tumshukuru Bwana na tuweze kushangilia mbele zake, turukaruke. Msijali sana vumbi. Najua mmezoea mahali cemented, lakini msisahau tulianza wapi? Our story started here. Hallelujah. Kwa wale ni wageni wetu, wale ambao wametupata huko chini, story ya Maroroi Church ilianza kwa hii nyumba. Bwana atukuzwe. Ilikuwa imefika hapa. Hapa kulikuwa na ukuta, hii ilikuwa nyumba kando, huko ndo tulikuwa tunasomea. Tukaweza kuongezwa, tukaweza kuwa na sasa na upande huu. Bwana atukuzwe sana. Haleluya. Kwa hivyo shabati ya kwanza. Shalom. Wanamo uliopita nilikuwa naombea Felix. Tutaletea zawadi wake kwa sababu. Amen. Shalom. Shalom. Happy New Year. Happy New Year too. Nilikuwa naombea roho. Shalom. Shalom. Happy New Year. Happy New Year. Nilikuwa naombea Mrs. Gedaiga. Mambo ni mazuri, Naendelea kuwa mazuri. Shalom. Shalom. Happy New Year. Happy New Year. Mimi nilikuwa naombea Shiro. Nitamuona Saba. Amen. Shalom. Shalom. Happy New Year. Happy New Year. Kuna madam ambaye nilikuwa naombea Mrs. Zeta. Zawadi yake itakuja leo Sabato. Amen. Madam ambaye nilikuwa naombea Elda. Ndio mambo yetu imekaa hivyo mzuri imekaa hivyo, mwenye kunaona tunakaa mzuri. Ni maombi imefanyika. Barikiwe sana. Zawadi itakuja leo na Sabato. Amen. Dada yetu wabarikiwe sana. Shalom. Ndio mwada mwenye isha nilikuwa naombea Mbala Idaiga. Amen. Na hii mahala itimizwe. Shalom. Baba atukuzwe. Happy New Year. Mimi nani niko na deni. Last mwandamo nilikuwa naombea Liz Brenda. Nilikuwa na deni ya Kikaniko. Wangari. Brenda. Hiyo ni Wangari. Amen. Na ingine nilikuwa na ya Shale. Shale. Haya. Bwana awabariki na watende mema. This is the real gospel. Shalom. Na kutoka menyera kutumia. Shalom. Na mimi nilikuwa naombea Betty Karaoke. After this, taniona. Amen. Bwana atukuzwe sana.